Hadian kendiat sngi bau Dr. Jemino Mautho ulami no nak United Democratic Party UDP na kaliang ke parti kalasyong jingalang hakasantrik jeliu haslong banya perkat halor kena kekam kumju halor kiwei pat ki benta. Habak keren syakilat patai kubor hadian ke jingalang na kaliang working president ke UDP ubadeiru unongelam kaliang persya haki HEDC ubat Tito Starwell Khan ulaong baka parti hadian bakalayatai sani bha kelasyam ya karai ban pediang ya kasiti eno akam jong Dr. Jemino ubabat kum General Secretary jong ka parti da ka jing benut namar udai ubriu ubelas lembha ha ka parti bat ubat tebit bha ha ki rukam terekam. Na luar kata ula penpau ru babaru ki jing terekam hapo ka parti kilong ki bayat bet ya renti bat kam syamla dan satya ka no kuno ka jing ya per jing mut Henry kani ka jing eno akam jong Dr. Jemino kadehi ka daw shimet jong u. Ula ong ru bahak kabaya day bat kani kakam General Secretary kila dan lupa henriungut ki Secretary kumta ka parti kan sajit ya uwena pedeng jongki ban shimti shipor ya kani kakam. Kong agenda kalau kalian presiden orang itu city jom kajing in okam jom General Secretary kami mak sini bermakro kaya dia berlabu aku ke Cinyalang nak kalian kajong didapat baru ini dan tempau untuk kendet sosial dan adin bagi layak tai dah lagi berbun pilihan bagi lah suatu kita di Malaysia nak kalian beri presiden balaya kenduk pramarui bagi bagi kenduk dan komiti berbuat begitu tinggi layak kan pedang kita cici lokam ini bagi ini kerja insya pedek isi dengan selong pada api motorik bagi layak keren dulu ya kata kebetulan dari namar ba nakaliang jong i Dr. Jemino ila tempau hai ba memba kunju hakikat tu kat limut ki kaneli ba inumlah syuk pan reconsider yang stand macam ni dia nakaliang ka meeting ni lah kat pun kajian tu dan presiden ni kalau ba kamdan ni kan tu kata sebelum ni kata shibat macam ni dia CEO kadang gawe ke ba kebentar ke khamha ke bentar jong i hadin bila ino aku beri ke parti ke depan orang kadau ke dan kalau lo kecing bom ya stu jumut le kadau bai dan jimbom ya hun terkom rekam ke parti ni ya kata kam sundan pi kawe kalau ba ka kom rekam ke parti kalau ba yang mentai nama bagi dan ki rumut sekretari ke bentar jong ke parti te nilai bon presiden banjir way na ki sekretari jong negeri rumut ban shimpi kum u sekretari masipol na pantaran panyay kaum jong ke parti obviously kadiga jindo ke baklaw namar bay ladan slam ke parti nadu bay join ko ke parti badila batu kum u jan sekretari labun slam Manilak tu ada ceritakan tentang ikon dan sendiri kalau enggak penhun di tempat itu berapa kadang kita cintu dan lewat agak taruh ini nak lihat tempat ini dan dah kumui pak lagi apa yang kayak ini layak keren dulu yang ini kebentar kok ke komiti kejungi atau bah nilai itu ban isim mentah kita orang pasti penting lebih keren kalau kan kejitu dan serkar dan pan yang kejimut nanti nongelam berparti tegala jet yang di angut di nongipat berparti kata kita jet yang bagi ba kenan tembui bagi nikmat berparti akan kita dan bahas syua bagi ini dalam kan sadang kejingan selong jimut agak bangin pan yang kejimut nanti baru ki MLA ki MDC ki leaders of the party kai ke bangin perselo akan nikah all party meeting mereka stand ke parti haduk mentah long ba kat bampat dan dia kan mekanisme kebiang kamu tidak percaya ngalayu i ada statement ketong i babat scam no spokesperson ke BPP ningkong ngalengo ke pelong ya i babat scam man react ningkong mai no ba react ningkong mai ya kata kajing design jong Dr. Jemino ngam sutu kamu ni kapaan balai pat pa indah keno mo ya ka parti ke jong
nama ngingim dan jikeno ke parti UDP lami ne larung manu kamde ka kamram jongala ni ka unong keren ka parti la ni ka kamram jong kinokit kam ka parti jongi bangin ria halo ka parti jong kiwe ni don la ka jong kanong ni don la ka ideologi ni don la ka jong ka mandir ka popai ba la ai tengah semua ka tu ka cing ong jong iba batskam kam tam bi penbi itu kekentian ba ka parti ka de ka long ruthless nang ta ka long opportunistic force naso ka long ka ba ngimla diang na ka sini ba ka ba ki ong makimentan ba ka parti UDP ka sedang ban kando ba ila ya ong paru bahkan long irrelevant how anza ba kabut irrelevant kabut ba kanum long issue kan no aku pra ngalengo may babas kami alam nang yuto lupa na do di spokesperson ni di nang yuto lupa na ito PPP mo dan pemurong ni ngaso ba kung urang ba day ban keren ko di pentin nama ba kung kinong training dan nakajong benta kung ginkhat to kinong elam to political party ba pero niya burong we dapat tang bawi ka bangakwa ban penslow hari ni ko orang ba ka UDP kamde ka parti ka padanan dari ka parti ka balasut na sure nado ka ko ite Chelsea hadir kami ke HPU but hadir ke HPU nilai telilang ke HPU but ka benta ke HPP but ka PDIC ban form ke but ka UDP dan berkurang di kibabun kiri orang ba kibabun ki MLA ki MDC kelas saya ngatharai kim temau ba wat no yalam to kai PPP tu udai produk jong kai takadau kamut tang habadan bami na ke parti kerja sibun kilami na parti UDP ndai tambah di minota kibabun ki leaders kilami kibabun ki MLA ki ex MLA kilami ndai ki leaders ki wan kilai mereka parti parti nama balik kane idol la jong ka ideology idol la jong ka nongrim ba kata kalong ba kasyong hangi kontinong ya kasyong haki brio di dalam parti inju ong ba ka parti jongno kadi ka basnio ka balong kumta ka balong bangin keno kan tho e giwe ka parti kamno ba bahara kata ne kasyong haki dong ya kasyong haki brio di badana kata ka parti kilong di bakum no kadang-kadang ngaso ba kacing keren kacang ini lama kalau kayak ke bangim lah dan pediak dan berburuk